در کشور خود که باغ و بستان داریم، صد گوشه سبز مثل خطلان داریم، همچون چمنی که از بهاران بالد، شادی دل از جمال مهمان داریم. امروز شهر باختر میزبان یکی از شورابینی‌های بانفوذ یعنی فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری خطلان اینوست 2025 میباشد. در فرم مذکور نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت و اداره ها، همچنین رهبران کشورهای همسایه، عالمان و کارشناسان صحابی برای رشد همکاری ها و دیگر مسئله های صحابی شرکت ورزیده ایستادند. طور مشاهده می‌گردد در فرم مذکور صدها نامگوی مال و محصولات استحصال نموده ساکنان زحمتقرین ولایت خطلان پیشنهاد اشتراکچیان گردانیده شده است. یازدهم نوامبر شهر باختر میزبان چهاربینی‌های مهم اقتصادی فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری خطلان اینوست 2025 گردید. این تدبیر در دایره دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با مقصد تقویت همکاری تجارتی و اقتصادی، رشد فضای سرمایه‌گذاری و جلب بیشتر سرمایه مستقیم خارجی به اقتصاد مملکت، معرفی محصولات وطنی و دریافت بازارهای صادراتی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلان و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان راه‌اندازی گردید. در فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری خطلان اینوست 2025 معاون اول سروزیر مملکت حکیم خالقزاده، رئیس ولایت خطلان دولت علی سعید، وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رهبران وزارت و اداره ها، همچنین مهمانان و نمایندگان کشورهای همسایه، شرکت‌های داخلی و خارجی، عالمان و کارشناسان محلی و بین‌المللی برای رشد همکاری‌ها و دیگر مسائل‌ها اشتراک نمودند. در آغاز فورم امکانات کارخانه‌های صنعتی، نامگو و اقتدار استحصالی آنها، نمونه مصالح ساختمانی، صنعت سبک، محصولات کشاورزی، کمپلکس اگروصنعتی، انرژتیک، خدمت‌رسانی، موادهای داروواری، گیاهای شفابخش وطنی و دیگر ذخیره‌های طبیعی ولایت خطلان به مهمانان و سرمایه‌گذاران معرفی کرده شد. نمایشگاه فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری خطلان اینوست 2025 خیلی زیبا آرا یافته، در آن عنصرهای ملی و معاصر یکجا کرده شده در شکل و نمای جالب پیشنهاد حاضرین گردید. I'm very happy to be here in sunny and beautiful Bakhtar. خوشبختم که حال در شهر زیبای باختر قرار دارم. این تدبیری فرح بخش است که مردم را از گوشه های جهان امروز یک جایه نمود. ما با نقشه های سازنده اینجا آمدیم و می خواهیم در ولایت خطلان سرمایه گذاری نماییم. شهر باختر را همچون شهری رشد کرده دریافتیم و جوانانی را واخوردیم که صاحب استعدادند. ما نمایندگان بانک رشد آسیا هستیم و در تاجیکستان طول 27 سال است فعالیت داریم. در این طول فعالیت 2.7 میلیارد دلار آمریکایی در تاجیکستان سرمایه گذاری کردیم که از این سرمایه گذاری 90% در ولایت خطلان عملی گردیده است. سال دوم است که فروم بین المللی سرمایه گذاری خطلان اینوست در حدود ولایت خطلان در شهر باختر برگزار می‌گردد. اما فکر می‌کنم این یک امکانیت بسیار هم مساعد برای معرفی نمودن امکانیت‌های سرمایه‌گذاری چی برای نمایندگان دایره‌های تجارتی تاجیکستان و جهان میباشد. و در مرکز بین المللی رشد و اینوواسیون ولایت خطلان که یک مرکز تازه تأسیس می باشد در شهر باختر برگزار گردیدن این فروم نیز رمزی می باشد و فکر می کنم این اولین یک چهاربینی سطحی بین المللی است که در همین مرکز تازه تأسیسی رشد و اینوواسیون ولایت خطلان برگزار گردید. همزمان با برگزاری فروم بین المللی سرمایه‌گذاری خطلان اینوست 2025 با مقصد معرفی رسم و آیین، سنت و هنر و عنعنه‌های نیکو باستانی ملت تاجیک برای مهمانان خارجی و اشتراکچیان فروم یک گوشه مخصوص فرهنگی و هنری
ташкил гардид. дар ин намоишгоҳ намунаҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла кандакорӣ, заргарӣ, гулдӯзӣ, адрасу атласбофӣ, қолинбофӣ, кошинкорӣ, гаҳворасозӣ, сандуқсозӣ ва дигар навъҳои ҳунарҳои қадимаи тоҷикӣ ба шакли ниҳоят зебо ва замонавӣ ба намоиш гузошта шудаанд. ҳунармандону косибони номвари шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо маҳсули дастонии худ сӯзанидӯзӣ, тоқидӯзӣ, чодарбофӣ, ҷомаву камзулҳои миллӣ, зарфҳои сафолин ва дигар намунаҳои зебои санъати мардумӣ ширкат варзиданд. боиси ифтихор аст ки имрӯз мардуми сарбаланди вилояти Хатлон дар форуме ки имрӯз баргузор гашта истодааст, занону бонувон тамоми намуди ҳунарҳои маҳсулоти дастии худро пешкаши меҳмонони хориҷиён гардонда истодааст. мақсад аз гузарондани чунин форумҳо ин пеш аз ҳама балон бардоштани анамин ҳунару ҳунармандӣ ва инчунин омӯзондан ба насли наврас мебошад. мардуми ноҳияи Вахш имрӯз маҳсули дасти худро ба пешкаши меҳмонон гузоштанд. аз ҷумла мана ҳунарҳои мардумӣ, инчунин сабадбофӣ, чӯбтарошӣ ва тамоми намудҳое ки имрӯз занону бонувони ноҳияи Вахш ба ӯҳда доранд, имрӯз ба марази тамошо гузаронданд. рушди ҳунарҳои мардумӣ дар ноҳияи Вахш хеле хуб ба роҳ монда шудааст. занону бонувони хонашин даст ба ҳунарҳои мардумӣ заданд ва инчунин эҳё намуданд ва ба фарзандони худ рӯз ба рӯз анамин тамоми намуди ҳунарҳои мардумиро омӯзонда истоданд ки то ки дар оянда дар пешбурди зиндагӣ ба манфиати хеш бошад. ҳадаф аз баргузории чунин намоиш баланд бардоштани сатҳи шинохти фарҳанги миллӣ дар байни меҳмонони хориҷӣ, ҷалби таваҷҷӯҳи сармоягузорон ба имкониятҳои сайёҳиву фарҳангии минтақа ва ҳамзамон дастгирии занони ҳунарманду соҳибкасб мебошад. беш аз 12 ҳунари қадимаи миллиро ба онҳо нишон медиҳем. аз ҷумла рафида дӯзӣ, широзбофӣ, сабадбофӣ, мураббофӣ, тоқидӯзӣ, чакандӯзӣ, ҳама инҳоро ба онҳо нишон медиҳем. ба ҳунарҳои қадимаи тоҷикӣ сайёҳо бисёр таваҷҷӯҳи зиёд доранд. мо бисёр армағонҳоро тайёр мекунем ки аз ҷумла ман имрӯз мавриди тамошо қарор дорам. меҳмонон ва иштирокчиёни форум бо завқи баланд аз ин гӯшаи фарҳангӣ боздид намуда, ҳунари волои халқи тоҷиконро ҳамчун рамзи зебоипарастӣ, завқи бадеӣ ва мероси ғании фарҳанги миллат арзёбӣ карданд. ин гуна намоишҳои фарҳангӣ дар доираи чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ аз ҷумла Хатлон Инвест 2025 на танҳо муҳити мусоиди муоширати иқтисодиву сармоягузориро фароҳам меорад. ин гуна намоишҳои фарҳангӣ дар доираи чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ аз ҷумла Хатлон Инвест 2025 на танҳо муҳити мусоиди муоширати иқтисодиву сармоягузориро фароҳам меорад, балки ҳуввияти миллӣ ва симои фарҳангии Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ боз ҳам муаррифӣ мекунад. воқеан ҳам як майдони муносибе ба хотири рушди минбаъдаи соҳаҳои хоҷагии халқ равона мегардад. дар ин форум бевосита ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулотҳои кишоварзӣ, саноатӣ ва дигар соҳаҳо пешкаши сармоягузорон ва меҳмонон гардонида шуд ки ин бори дигар иқтидори иқтисодиву иҷтимоии вилоятро бозгӯӣ мекунад ва шароити муносибро барои ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва дарёфти сармоягузорон ҷиҳати интиқол додани маҳсулотҳои аз ҷиҳати экологии тозаи ҳудуди вилоят мусоид аст. мавриди зикр аст ки вилояти Хатлон аз минтақаҳои босуръат тараққӣ кардаи мамлакат ба шумор рафта, дар он қариб 4 миллион нафар ё 40% аҳолии ҷумҳурӣ зиндагӣ мекунад ки 60% он аҳолии қобили меҳнат ва соҳибтахассус мебошад. бояд гуфт ки имрӯз 60% маҳсулоти кишоварзии мамлакатро вилояти Хатлон ки яке аз майдонҳои асосии киштчавандаи Тоҷикистон мебошад, истеҳсол менамояд. ҳадафи раҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон аз баргузории як силсила форумҳо, конферансҳо, симпозиумҳои байналмилалӣ, форумҳои байналмилалии сармоягузорӣ дар мисоли Хатлон Инвест, дар мисоли Бухтар Фуд ки мо дар гузашта ин хел форумҳо доштем, дар мисоли форуми байналмилалии сайёҳии Хатлон қалби гарми сайёҳӣ ки дар Кулоб дар нимаи якуми соли ҷорӣ баргузор гардид, ҳамаи ин иқдомҳо ба хотири тавсеа додани
اقتدار اقتصادی ولایت ختلان، برای باز هم گسترش دادن همکاری‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری ولایت ختلان با کشورهای منطقه و جهان نگرانیده شدند و نتیجه برگزاری این فروم های بین المللی هم نشان داده ایستادند که به طور عملی با مثلا مبلغ های کلان به میلیون ها دلار سازشنامه های همکاری بسته شدند و در نتیجه تأسیس یافتن کارخانه های مشترک تاجیکستان با شریکان رشد در حدود ولایت ختلان، زیاد شدن تعداد کارخانه های صنعتی، کارگاه های صنعتی استحصالی در حدود ولایت ختلان که از آن جمله با سهم شریکان رشد هم در حدود ولایت بنیاد می‌گردند، شهادت از اون می‌دهند که برگزاری چنین فروم ها واقعاً تاثیرگذار هستند، کارده هستند و از ادامه یافتن این تشبس ها ما امید داریم که در آینده نزدیک ولایت ختلان به یک منطقه از لحاظ سرمایه گذاری بسیار جالب برای سرمایه‌گذاران خارجی و وطنی تبدیل خواهد یافت و ما از همین پیشرفت‌هایی که حالا هم هست، از قریب برابر شدن توازن صادرات و واردات مال و محصولات به ولایت ختلان هم علاقه دیده ایستاده ایم که همین توازن قریب برابر شده ایستاده است و در حدود ولایت ختلان شاید در نتیجه همین گونه همکاری های بسیار هم متقابلا سودمند دایره های تجارتی ولایت ختلان و خارج کشور است که بنیاد یافته ایستادن یک سلسله کارخانه هایی که محصولات واردات عوض کننده را استحصال میکنند و علاقه اقتصادی ما، اقتصادی تاجیکستان از آن جمله ولایت ختلان از مال و محصولات خارجی کمتر وابسته شده ایستاده است و برگزاری چنین فروم های بین المللی باز هم پایه های اقتصادی دولتداری ما را مستحکمتر خواهند کرد. همچنین ضمن بازدید از نمایشگاه و شناسایی با امکانات و اقتدار استحصالی ولایت ختلان، هیئت مهمانان و سرمایه‌گذاران به مال و محصولات وطنی توجه خاصه ظاهر نموده آمادگی خود را برای تقویت همکاری‌های سازنده ابراز داشتند. در این چاره‌بینی با نفوذ نمایندگان دایره‌های تجارتی داخلی و خارجی به هم آمده وابسته به توسعه همکاری‌های دوجانبه مبادله افکار نمودند. ذکر گردید که طی سالهای اخیر با تشبس حکومت جمهوری تاجیکستان همکاری‌های گوناگون جبهه با اینستیتوت‌های مالیوی و سرمایه‌گذاری، شرکت‌های با نفوذ خارجی به سطح صفتاً نو برآمده برگزاری چنین همایش‌ها که بر رشد همکاری‌های اقتصادی و تجارتی، بلند برداشتن اقتدار صادراتی، جلب سرمایه و واردات تکنولوژی معاصر به تقویت همکاری‌های گوناگون جبهه تکان می‌بخشند. فروم بین‌المللی سرمایه‌گذاری ختلان اینوست امکانیت خوب است برای جلب سرمایه خارجی. به همین خاطر همه ساله در ولایت ختلان این فروم بین المللی گزارنده می شود و تجربه همدیگر را صاحبکاران می آموزند و بسیار امکانیت خوب است برای تبادل تجربه، برای جلب سرمایه، برای مثلا از هم با همدیگر صحبت روبرو نمودن صاحبکاران و امکانیت های وسیع ولایت ختلان را به نمایش و معرفی نمودند. خب ولایت ختلان یکی از مکان‌هایی است که بسیار امکانیت‌های فراوانی سرمایه‌گذاری دارد و می‌توانند سرمایه‌گذاران در یک فضای آزاد لایحه‌های خود را عملی نمایند. به همین خاطر همه ساله این فروم گذرانده می‌شود و امروز نمایندگان زیاده از 20 دولت جهان در فروم اشتراک دارند، سرمایه‌گذاران، صاحبکاران و دیگر قشرهای جامعه که می‌توانند به امکانیت‌های کشاورزی و صنعت و مثلا دیگر بخش‌های ولایت ختلان شناس شوند و در آینده همکاری را زیچ به راه مانند. در برابر پیشنهاد یک قطار امتیازهای اندازی و قرضی و گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، همچنین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان بهر آغاز و رشد صاحبکاری زنان و بلند برداشتن اقتدار صادراتی آنها تلاش نموده گرانت رئیس ولایت را نیز تأسیس داده است که حجم عمومی آن سال از سال زیاد می‌گردد. امسال نیز با مقصد دستگیری صاحبکاری بانوان که واسطه وسیع نمودن حقوق و امکانات‌های آنها است، در عموم بیش از 500,000 سامانی جدا گردیده است که در جریان این تدبیر اقتصادی به مؤلفان 30 لایحه بهترین برای آغاز و رشد صاحبکاری زنان گرانت‌ها در حجم‌های گوناگون از جانب معاون سروزیر مملکت و رئیس ولایت ختلان تقدیم کرده شد.
аз ин падида бонвону занони соҳибкор изҳори хушнудӣ намуда ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон изҳори сипосу миннатдорӣ баён намуданд. من در این گراند پیشنهاد نمودم لایحه‌ای که در وی صنعت تصویری و هنرهای مردمی رو من پیشنهاد نمودم، این رو قبول کردند از طرف رئیس ولایت ختلان. من سزاوار گراند شدم. ما تمام زنهای هنرمند ولایت ختلان می‌خواهیم که در آینده در پیشرفت تاجیکستان عزیزمون کم باشد سهم خود را گذاریم. дар кори расмии форуми байналмилалии сармоягузории хатлон инвест 2025 муовини якуми сарвазири мамлакат ҳоким холиқзода, раиси вилояти хатлон давлаталӣ саид ва роҳбарони як қатор вазорату идораҳои кишвар оид ба самтҳои стратегии рушди минтақа ва дурнамои сармоягузорӣ, фазои сармоягузорӣ бо нигоҳи тиҷорати хориҷӣ, кор дар шароити нав, мушкилот ва дурнамо суханронӣ намуданд. дар кори форум нахуст муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон суханронӣ намуда, ин тадбирро дар самти тақвияти фаъолияти соҳибкорӣ, ҷалби сармоягузорӣ, истифодаи самараноку оқилонаи имконоти ҳамкориҳо, баланд бардоштани сатҳи муомилот байни истеҳсолкунандагон, коркард ва содироткунандагони маҳсулоти саноатӣ ва дар ин замина мусоидат ба афзоиши имконоту иқтидор ва ҳаҷми содироти маҳсулот байни кишварҳо ташкилу роҳандозӣ гардидааст. иттилоъ дода шуд, ки дар форуми мазкур намояндагон ва соҳибкорону сармоягузорони беш аз 20 давлати хориҷ аз кишвар иштирок намуда бо муҳокимаи роҳҳои рушди ҳамкориҳои минбаъда, шароиту имконоти инкишофи муомилоти савдо ва равобити иқтисодии онҳоро дорои дурнамои нек арзёбӣ намуданд. раиси вилояти хатлон давлаталӣ саид зимни суханронии худ таъкид намуд, ки форуми имрӯза минбари муҳими муколамаи созанда, ҷустуҷӯи роҳҳои нави ҳамкорӣ ва тавсеаи муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратӣ мебошад. он имконият фароҳам меорад, то бо ҷалби сармоя ба бахшҳои афзалиятнок рушди иқтисодиёти минтақа суръат бахшида шавад. зеро рушди устувори иқтисодиёт бо бароҳ мондани ҳамкории байни давлатӣ, равобити эътимодноки бахши давлатӣ ва хусусӣ таъмин карда мешавад. сиёсати дарҳои бози ҳукумати мамлакат барои тақвияти рушди соҳаи сармоягузорӣ ва дар минбаъда дарёфти сармояи хориҷӣ як такони ҷиддӣ хоҳад бахшид. гуфта шуд, ки тоҷикистон дар давраи соҳибистиқлолӣ бо татбиқи барномаҳои стратегии рушд ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. ҳамчунин дар идомаи кори форум раиси вилояти хатлон давлаталӣ саид иброз дошт, ки бо такя ба ҳадафҳои стратегии кишвар аз ҷумла стратегияи миллии рушд то соли 2030 ва стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023-2037 вилояти хатлон ба равандҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла афзоиши сармоягузорӣ ба технологияҳои сабз ва рақамикунонии иқтисодиёт талош намуда истодааст. ҳукумати мамлакат ба такмили муҳити сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, дар кишвар зиёда аз 240 имтиёзу сабукиҳо аз ҷумла 110 имтиёзи андозию гумрукӣ ва сармоягузорӣ амалӣ мешаванд. зикр гардид, ки вилоят дорои зиёда аз 700 000 гектар замини корам, оби фаровони рудҳои вахш ва панҷ, иқлими мусоид барои парвариши ҳама гуна зироатҳо мебошад. самтҳои калидии ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар минтақаи мо ин парвариши пахта, сабзавот, мева, истеҳсоли маҳсулоти органикӣ барои содирот, технологияҳои муосири обёрии қатрагӣ, бунёди сархонаҳо, марказҳои бастубанд ва корхонаҳои коркард мебошанд. таъкид шуд, ки имрӯз дар ноҳияҳои Данғара, Ёвон, Вахш ва Ҷайҳуни вилояти хатлон кластерҳои агросоноатӣ ташкил ёфтанд, ки ба сармоягузорони хориҷӣ имконияти воридшавӣ ба занҷираи пурраи арзиш аз истеҳсол то содиротро фароҳам меоранд. ҳамчунин вилояти хатлон дорои захираҳои табиӣ, имкониятҳои бузург барои рушди соҳаи саноат мебошад. тибқи иттилоъ дар вилоят беш аз 400 корхонаи хурду миёнаи саноатӣ аз ҷумла дар бахшҳои коркарди пахта ва истеҳсоли нахи баландсифат, масолиҳи сохтмонӣ, саноати хӯрокворӣ, нӯшокиҳо ва истеҳсоли таҷҳизоти офтобӣ фаъолият доранд. бо дастгирии давлатӣ ва муҳити мусоиди сармоягузорӣ имконият аст, ки якҷо бо шарикони хориҷӣ дар соҳаи насоҷӣ корхонаҳои муосир ва рақобатпазирро бунёд кард. зикр гардид, ки соли ҷорӣ ҳосили пахта дар вилояти хатлон фаровон буда, кишоварзони заҳматқарини он зиёда аз 250 000 тонна пахтаи хушсифат ҷамъоварӣ намуданд, ки ин нишондиҳанда гувоҳи рушди устувори соҳаи кишоварзӣ ва имкониятҳои воқеӣ барои таъмин кардани корхонаҳои насоҷӣ бо ашёи хоми ватанӣ мебошад. мана имрӯз дар шаҳри бохтар ин қадар
маҳсулотҳои табиӣ дар сабти баланд имрӯз дар намоиш гузошта шудааст. ман аз қазоқистон омадам. мо байни қазоқистон тоҷикистон ҳамкорӣ кунем, рафту омад кунем, ҳамкориҳоро мустаҳкам кунем. бисёртар бар шаҳри қазоқистонам аз ин ҷо бештар мебарем. ман хеле хурсанд ҳастам. баргузории чунин форумҳо бисёртар мешавад, рафта омад бисёртар мешавад, доду гирифт бисёртар мешавад. маҳсулоти тоҷикистон дар дараҷаи олӣ, сабти боло. дар кори форум ҳамчунин роҳбарони ниҳодҳои давлатӣ, намояндагони кишварҳои дӯст, сафирон, шарикони рушд, сармоягузорон ва соҳибкорони ватаниву хориҷӣ ширкат ва суханронӣ намуданд. гуфта шуд ки дар се минтақаи озоди иқтисодии Данғара, Панҷ ва Кӯлоб барои сармоягузорон имтиёзҳои махсус аз ҷумла сабукиҳои андозиву гумрокӣ, дастрасӣ ба замин ва инфраструктураи зарурӣ пурра омода буда, дар онҳо беш аз 50 ширкат бо муваффақият маҳсулоти босифат ва рақобатпазири худро дар дохил ва хориҷи кишвар ба фурӯш бароварда истоданд. инчунин таъкид шуд ки истифодаи имкониятҳои сайёҳии вилояти Хатлон ки ҳамасола садҳо ҳазор меҳмонони дохиливу хориҷиро ҷалб мекунад, самти муҳими ҳамкорӣ ва сармоягузорӣ ба ҳисоб меравад. татбиқи лоиҳаҳои муштарак оид ба таъсиси инфраструктураи муносибати сайёҳӣ, омода намудани кадрҳои касбӣ дар соҳаи сайёҳии кӯҳнавардӣ, дар бахши хизматрасонӣ, тиҷорати меҳмонхона ва тарабхона як самти хеле ҷолиб барои тавсеяи ҳамкорӣ ва сармоягузорӣ маҳсуб мешавад. таъкид гардид ки дар вилоят иқтидори бузурги амалинашуда барои ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сармоягузорӣ мавҷуд мебошад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон аз шарикони хориҷӣ даъват ба амал вард ки бо истифода аз имконоти вилоят дар ҳама бахшҳо, махсусан минтақаҳои озоди иқтисодӣ барои ташкили иқтидорҳои истеҳсолӣ ва корхонаҳои муштараки саноатӣ ҳамкориҳоро густариш бахшанд. иштирокчиёни форум бар рушди муносибатҳои тарафайн ва имзои созишномаву шартномаҳои мутақобилан судманд ки фарогири тамоми самтҳои ҳамкориҳои иқтисодӣ мебошанд, баҳои баланд дода бобати дар оянда низ баргузор намудани ҳамоишҳои соҳибкорию сармоягузории кишварҳоро ба мувофиқа расониданд. дар фарҷом раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид иброз доштанд ки имрӯз барои ҳамкорӣ, шарикӣ, мубодилаи таҷриба, татбиқи технологияҳои нав дар амалисозии лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ ба ҳамаи бахшҳо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ омода мебошад. изҳори боварӣ карда шуд ки форуми мазкур оғози tashabbusҳои нави созанда буда ба таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан судманд мусоидат менамояд ва он натиҷаҳои назаррасро ба бор хоҳад овард.